Irua riri riria rirandikirwo ni imwe cia ciama iria cirĩ thiini wa muungano wa One Kenya Alliance ni kionereria gica ikuhi muno gia ati uteti waya gukorwo ni uhiuhitie ciande thiini wa ngwataniro ino ya Azimio Kuringana na irua riri riria rikiritwo kirore ni Bernard Wafuko wa kiama kia UDP na mwandiki munene wa kiama kia Wiper Shakila Abdalla rirauga ati ciama inya hamwe na ciari ni KANU, UDP, MDG na Wiper ni ciraregana na kwandikithio kwa Azimio One Kenya ireta ngwataniro ya kiuteti ta uria maratathi matwarirwo wabici-ini ya mwandikithia wa ciama cia kiuteti tariki 9 mweri uyu. Undu uria ucungiriirie andiki anene a ciama gutabania mucemanio umuthi, na Wiper ni metekerire gukuruhana na irua riri no kiama gia KANU kieyeherania na gutiga ciuria nyingi cia muoroto urari uriku. We want to tell you that letter is legitimate and it is being handled by the principals. We've not met as principals of OKA to discuss those things you saw in the papers. Andiki a irua riri maugite ati kuri na maundu matatu mataiguanĩirwo mbere ya ngirimiti ineanitwo kuri mwandikithia wa ciama cia kiuteti nenda-ini. Hamwe na mwari ni ati gwabati gukorwo na honge inya iria cikumba ngwataniro ino ithenya-ini ria ithatu iria ciaiguanĩirwo hau gabere, kuongererwo kwa memba kanjo ya ngwataniro ino kuma 7 nginya 11, na uhoro wigie mutaratara wa kwamurwo kwa uria ugutuika munini wa Raila Odinga kihitahitano-ini kia president. Yes, we had raised some legitimate concerns about the coalition, but this is being sorted out. Those are wage issues, and all wage issues we're going to discuss in-house. No kuringana na ndumiriri iria irekereirio ni gavana wa Machakos Alfred Mutua, yugite ati ni kwari na mucemanio wa ciama ciothe thiini wa Azimio, na ciama iria citari thiini wa honge ithatu cia mbere cigitukanirwo thiini wa mwanzo mpya, na ithabu ria memba kanjo ikiongererwo nginyagia 11, na gukigia na mutaratara uria ubati ni kuhuthika wa gwetha no gutuika munini wa Raila, na uguo Mutua akiuga irua riri ritiri na muoroto mwega. Gikona issue yoyothe council ni kuhota kumirora na koguo ndigwicia ati hari undu ugukihitana. Kiria kironekana gukorwo gikuire mbũri tha ni ndeto igi giturwa kia uria ugukorwo ari munini wa Raila, na kiama kia Wiper gikoretwo muhari-ini wa mbere gutindika Kalonzo Musyoka akorwo niwo kuheo kanya kau, na ona Kalonzo kiumia githiru ni augire ati dalili ciothe cironania ni wobatie ni kuheo mweke ucio, ona gutuika kuringana na umwe wa atongoria aria mauma mucemanio-ini ucio ahithuritie ati ino ni ndeto itigeirwo President Uhuru Kenyatta na Raila mamihang'ire. And this other matter about who is running mate should not worry you. There are some things that are obvious. Please, whatever had come out, we're now having our principals to deal with it. Kiama kia Wiper kugerera umwe wa atongoria akio ni kihithuritie ati muthenya wa rucio kiri na mucemanio wa kanjo nene ya kiama ni NEC, na umwe wa maria mabangite gukariririo ni wigie irua riri. If legitimate concerns have been raised and we've said we're going to be seized with the matter, withdrawal is just one of the options. We are reunited and we are going out there now to look for votes. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.